Kita ke informasi lain, Saudara. Belanda mengembalikan ratusan artefak yang diambil selama masa kolonial sebagai langkah dalam upaya restitusi dunia. Mulai dari permata berharga hingga ukiran kuil abad ke-13 secara resmi diserahkan kembali ke Indonesia dalam sebuah upacara di Museum Volkenkunde di Leiden. Sekretaris Belanda untuk Kebudayaan dan Media, Gunay Uslu, menyebut ini sebagai momen bersejarah dan penting bagi kedua negara. Misschien verandert dat zo weer dan. Als er een hinder komt die het beeld wil aanraken, dat mag natuurlijk wel. It's a historical important moment, not only for I think the Netherlands and Indonesia. It's also an important moment for the world because it's about colonial objects in a colonial context. So it's a sensitive topic, and now we are with Indonesia and the Netherlands. We're together, also looking forward and giving objects back, doing research, working together. And also exchange museum professionals. So it's, yes, the history, but it's also the future. We are really delighted. No? This is a very historical moment for both of us, I think Indonesia and Netherlands, and the relationship between the two. But I think what we have achieved so far is also a very significant contribution to the global debate about returning of colonial objects.